gifusha wiwe ugashaka umugozi ukishira mu ijosi ukabira gutya nawe ukajana nawe mudaheranwa apfuye mukuru wanje nogenda nkama ndeba ikamba buraya nkayishira mu ijosi nkiyica ngugo ngo apfuye soko sema amen wo buranyoko wo isafuye wozana umugozi ukishira mu ijosi isora poreya umugabo apfuye wo kwiyahura ufushije umwana Mamwe mu gitondo ngezeyo nsanga yarangije bashaka kuntera nk'igipindi musare nk'umwana nambabwira umutima wanje urabizi kuko yarangije nimo umuntu yareke vuba gusa ngeze mu ndavuga ngo mana ubushake bwawe bwabaye uhabwa icubahiro kugeza uyu munsi umutima wanje urakomeye kandi urahumuritse namukundaga kandi nawe yankundaga ariko hari ico nasabye Imana kandi Imana yarabyumvishije. Haleluya. Ndo chubugingo ico gitondo kizaba gihebuje kizabamo igitaramo kizataramamo n'abera bose kizaba kiyobowe n'uwera indirimbo zizaririmbwa muri ico gitondo iya Mose niyo mwana w'intama. Reka dusaba abantu baguruke dufatanye kubera ko mu kirere cy'umukiranutsi tugomba kwishimira Imana yacu turamye tuyihimbaze twese turi kumwe. Hari igitondo cy'ubugingo ico gitondo kizaba gihebuje kizabamo igitaramo kizataramamo n'abera bose ayiwe indirimbo niya Mose haye indirimbo niya Mose mana we indirimbo niya Mose haye hari igitondo ico gitondo kizabamo
barinze kwizera kwawe nimabona ayiwe baba bose bose tuzaririmba Bwana we tuzamura Imana icyubahiro turasubiramo tuvuge ngo abo bose barinze kwizera kwabo yego tuzababona. Haleluya, haleluya, tuzamura Imana icyubahiro. Haleluya, haleluya, mfite amatsiko abona Yesu turanezerewe kweli. Haleluya. Nta hantu tutonezererwa no mukiriyo twonezerwa nibyo kubera ko tuzaho muzehe yagiye. Niyo mpamvu dufite ihumure mu mitima yacu, niyo mpamvu dukomeye, niyo mpamvu twaduhimbaza Imana. Haleluya we! Haleluya! Ari impamvu zotuma nawe uhimbaza Imana. Ni wewe gusa witegura. Bibiri ijambo ry'Imana rivuga ngo tube maso kuko tutazi umunsi n'igihe. Tube maso, twebwe nitwe dufite ikibazo, naho muzehe araruhutse, ameze neza, afite amahoro, nta kibazo cyo iwe yasezeye isi. Ibibazo byo mu isi yabisezeye, ariko twebwe dusigaye ku isi tube maso, tuzamure data icyubahiro. Haleluya wa! Abo bose barize kwizera kwabo nimbabona zashira urukumbuzi. Barya bose batubanjirije Mose. Dusenga Imana kugira ngo Imana natwe tuzongera tubabone, tuzamure data icyubahiro. Haleluya wa! Haleluya! Nuko data subiramo. mfite amatsiko n'ubwuzu bwo kuzaba muri icyo gitaramo abona Yesu we aba bose we ayiwe nibabona bana we aba bose
tunezerewe n'ukuri. Amen. Tuzamure Imana ubwiza. Haleluya. 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 Naturanga sebene tuvuga ngo Imana y'ukuri. Komeza kunyura. Missouri.
tuzamure Imana icyubahiro dutere haleluya. Haleluya. Bwana sifiwe sana. Amen. Turanga turirimbe tuvuge ngo siku moja mavuno. Haleluya. Uyu ni umunsi w'ibyishimo. Urupfu rw'umukiranutsi rugira itandukaniro n'iry'abanyabyaha. Yesu ashimwe cyane. Uyu ni umunsi w'intsinzi. Hari abari mu kugenda mu rugendo bagera hagati bagasubira inyuma, ariko uyu mugabo yarinze kwizera kwiwe, arinze arangiza, afite imirimo yo gukiranuka. Uyu ni umunsi wo kuririmba, dushatse twaririmba bugaca tugataha. Haleluya. Reka uyu ni umunsi uzudutera ishema. Hari abagabo bahemutse basubira inyuma, hari abagore bari mu guhemuka bagasubira inyuma, ariko uyu mugabo warinze kwizera kwe. Turamushimiye, tuzamuye icyubahiro cy'Imana. Reka dutange haleluya. 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 Twage papa gende gato tujane n'abakecuru n'abasaza. Siku moja mavuno yataisha kabisa, baada yayo jua litazimika, mlio ya mwisho haleluya. Siku moja yataisha kabisa, baada yayo jua litazimika, siku hiyo ya mwisho. Suremo jua litazimika, siku hiyo ya mwisho. Watakusanya kwa furaha, haleluya. Bali makapi yote yatatupa motoni, rafiki utakuwa. Bali makapi yatatupa motoni, Amina. Bali makapi yatatupa motoni, haleluya. Mahubiri ina nyimbo za wokovu wa Mungu. Marishimwe marishimwe rukuri. Ai mahubiri wa wokovu wa Mungu. Kulia nikatana nzuri. Ai atakusanya ngano kwa furaha. Bali makapi yote yatatupa motoni, haleluya. Bali makapi yote yatatupa motoni, mahubiri ina nyimbo za wokovu wa Mungu. Amina uliyelikata neno zuri la Mungu. Haleluya. Mahubiri ina nyimbo za wokovu wa Mungu. Haleluya. Uliyelikata neno zuri la Mungu. Marishimwe watakusanya kwa furaha. Bali makapi yote yatatupa motoni. Amina. Bali makapi yote yatatupa motoni. Amina. Watu
tukuzamura icyubahiro muri iri joro Mana. Reka ubwiza bwawe bukomeze buganze hano hantu. Reka imbaraga z'Imana zikomeze ziganze hano hantu wa Mana. Turagutaramiye papa. Turi hano mwami Yesu. Twaje guhumurizanya Mana. Turakwiyegereje kugira ngo ukomeze uganze. Imbaraga z'Imana n'ubwiza bw'Imana aribwo biganza hano hantu Mana Isiraheli. Turagutaramiye mwami Yesu muri iri joro. Reka amahoro y'Imana aganze, reka ubwiza bwawe buganze. Reka ubwiza bwawe bugaragare papa. Mu izina rya Yesu Kristo. Abacitse intege Mana ubasubizemo imbaraga. Ubashe kubakomeza mwami. Ni wowe nkomezi yacu Mana. Ni wowe Mana data, ni wowe izingiro zacu. Ni wowe uzutuvugira mwami Yesu. Iyo tunaniwe, iyo turushe, iyo tudafite imbaraga, iyo tubuze uko tugira mwami, ni wowe uzudushoboza. Ni kuvuze ngo dushobozwa byose na Kristo kuko ari uduha imbaraga. Ni wowe uzutanga imbaraga mwami Yesu. Ayi Mana we, Mana Isiraheli we, reka imbaraga z'Imana n'ubwiza bwawe biganze nyine bihe. Reka ubwoko bwawe Yesu Kristo. Ayi mwami Yesu, reka imbaraga z'Imana ubwiza bwawe butuzure mwami Yesu. Mwami Yesu Kristo, tuzi ko muze yasinziriye. Arasinziriye mwami Yesu. Ariko hari igitondo kimwe mwami Yesu. Hari umunsi tuzomubona mu ijuru. Tukongera kandi data tugataramana. Hari imbaraga zawe mwami Yesu. Ubwiza bw'Imana buganze kugira neza kwawe Yesu Kristo. Mana nyiribihe we, twakuvaye tukaje handi kuko ari wowe ufite byose mu kiganza cyawe. Ntacyo twashobora tutari kumwe nawe. Ariko mwami Yesu Kristo dushobozwa na Kristo kuko ari uduha imbaraga. Hashimwe we Yesu watsinze Satani. Satani mwami Yesu ntazashaka kuko twobaho neza, ntazashaka kuko twobaho. Ariko mwami Yesu Kristo tugushimiye kugira neza kwawe, tugushimiye imbaraga zawe n'ubwiza bwawe, ineza yawe n'ubuntu bwawe bitwuzure mwami Yesu. Ureke mwami Yesu Kristo ayi utwuzuza imbaraga, utwuzuza ibyishimo, utwuzuza umunezero, utwuzuze kugira neza kwawe, utwuzuza imbaraga mwami Yesu. Twongera tukuranye tuguhimbaze Mana we, dufite ibyiringiro, dufite ibyiringiro mwami Yesu Kristo. Reka ubwiza bwawe Yesu bilaso fari de loberia coste feri de logreria. Mana imbaraga we, Mana nyiribihe we, turagutaramiye papa. Uganze Mana muri iki gitaramo, uyu mwanya turi hano Mana, dukoresha ibikomeye kandi utugirire neza. Urakoze nyiribihe. Amen. Haleluya. Haleluya. Pasiteri ni nkawe yasohotse. Sinanakubona. Twiyegereje Pasiteri Serende. Urakaze neza. Mzee hari ukuntu azafatwa vuba. Twese sinzi ko hari undi muntu wofatwa mbere ya Pasiteri Serende. Haleluya. Ejo bundi hari ukuntu yancaginga nicaye.
iminota 2 muhagaze mbabwire. Haleluya, amena. Nabonye abamama hariya hirya muri ya nguni banezerewe. No intebe zabonetse hano muwe nk'abatibuka kandi n'imvura yahise. Nabonye banezerewe ariko mubakure muwe nkabigira hino tugume twegerana. Manshim. Haleluya, haleluya, haleluya. Twavuze ngo no munsi kugeza amasaha tuvira hano nukuririmba gusa, ariko jewe ndoshigikira batoya kugeza mvuye mwisi. Aho Manshim. Haleluya, haleluya. Uko ngizindi fiere gushigikirwa n'izingabo abatoya muri beza murakaba. Imana ishimwe, Imana ishimwe, Imana ishimwe, Imana ishimwe, Imana ishimwe. Ariko kagira mama hariya ariko kazinye mu mwuka kare gakobwa ariko beskino nukuri kw'Imana. Bwana sifiwe, Bwana sifiwe. Umusumwe bwana bw'ubukobwa barabzinye muri 70 abzinye neza. Imana ishimwe. Uriya mwana abzinye mu mwuka nukuri kw'Imana. Ndavuga ngo kanyira mama gakuru ibintu. Haleluya. Umusumwe abana b'abakobwa abanyamurenge barabzinye mu gitembe turi mu basirikari bamukotanye muri 96. Noneho abasirikari bananirwa gukora irondo. Uko wari kwironda ararita. Afande wabo arabagenzura. Bamare aramushira ku ruhande. Bamare arabahamagara ababwira ngo mukora irondo noneho muri benshi umwe azakora irondo iminota 20 agaruke mu gitaramo undi amukombore kugeza ijoro rikeye. Amaze abana b'abakobwa bariterera. Amaze uwo munsi abasirikari bamukotanye bakazavuga ngo amaguru y'abana b'abakobwa ngo aragenda nkarapiti. Je sinzi na rapidi ni bari. Baravuga ngo amaguru y'ababana baragenda nkarapiti. Namwe niko mugenzi. Mbonye ko mugize. Imana ishimwe, Imana ihimbazwe, Imana ihimbazwe, Imana ihimbazwe, Imana ihimbazwe, Imana ihimbazwe, Imana ihimbazwe. Nyandagi ugize neza. Imana ishimwe kuvuyiriya ubonye. Bwana sifiwe. Aho mvuze mu gitembe ni wabo abanyandagiro. Bwana sifiwe. Nyandagirwa n'umukanza bakiza. Lolego Epapita so Trimera safa. Aya ko ndashaka gumenka bamira kuko tubanze kabasogongeza abantu. Bwendo ndakwigisha none turaririmba hadi kugeza tuvuya. Niba ari saa 4 niba ari saa ngapi ariko turaririmba gusa. Ariko mumeze neza murakaba. Kema safa. Aridaya. Tema. Pirido. Passion. Trove. Kalalo. Kema. Hello. Hello. Yongi huru. Pila safa. Huru ngejeje. Handando. Hudesh. Manshim. Gicondo Ananias. Twarabanye. Yari mutoya. Ariko tukaba mu ishuri rimwe. Nibutse ejo bundi twigeze kuba abacenda twembi mu wa 5 inzabyibuka mu gihembwe ca mbere. Nubwo ko habe mu ca kabiri iwe yamaguruka abo wa 3 ariko nanje mbe wa 5. Baravuze ngo izo namba ngo kujya bazabarushanya chance ariko baba banganya ubwenge. Uwa mbere n'uwa kabiri n'uwa 3 n'uwa 4 n'uwa 5 nuko niko bazavuga abigisha batwigisha. Bwana sifiwe. Haleluya. Kuva tubanya ari umwana muto nari nuzuye umwuka cogi ndo kugeza ubu siko nani tubekabagira guri. Haleluya. 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 Miribiri yago talangurui ititiyate pelagan wangoyezi yunguyu uhagaze afashe kogeza nungulu wayaya Ilalala tutati Flinilege Beria Shiwelo Megluze Imeditas Flinewa Tiburi nangata akini muziniri mana Yesu azazi Mwami wa baba azazi Kristi barakata bita Shiva azazi Shiva
abadamu abari n'abategarugori mwe nk'abamira kuka bahungu tiburi no nangada yo ritime lala for a day angiza for a day hari ukuntu iyo dutarame cyane cyane. haleluya wa haleluya. tugiye kongera dusubire turatarama mutarame nk'abatuzongera gutarama kuko dushobora gusohoka gutya ubuzima tukakwibagirwa ariko reke dutarame muri mwanya Imana tutijije kugira ngo dutarame. Reka nani nawe naje kuri senti Fred nawe nibakuranywe na mugenzi we hariya niturangiza Deni yongere kandi turirimbire biturangiza dukomeza. Haleluya. Twiyegereje gapapa nawe turakwakiriye wa Asante. ari phrase warufite se yo buri umuntu yageze mu bakristo. Noneho haleluya. Mwiriweho mwese mufite amahoro. Asante. Hari umuririmbyi uvuga ngo arashima Imana kuko twavukiye ku ngoma ya Yesu. Iyo tuja kuvuka ku ngoma ya Shetani tuba twiheze, tuba twaracitse intege, ariko Imana ishimwe ko bino bihe dufite Yesu. Amen. Abahaye baza turabiyegereje, murakaze neza, muri inshuti nziza zaje gutabara, muze dufatanye muri uru rugamba. Kera nje ndi muto sindi mukuru, ariko kandi sindi na muto kuko naje mfite abo nduta. Kera k'abantu bakuru, abantu bageze bapfa, umuntu yapfusha akagenda utanyoye kirorini agashaka umugozi akishira mu ijosi nawe agakurikira uwiwe wapfuye. Tibyabaye Pasteur Sere? Ariko ubu nyine Pasteur, ubu nyine umuntu yobaga ifusha uwiwe ugashaka umugozi ukishira mu ijosi ukabira gutya nawe ukajana nawe. Mudaheranwa apfuye mukuru wanje nogenda nkama ndeba ikamba buraya nkayishira mu ijosi nkiyica ubwo ngo apfuye. Soko sema amen. Wo buranyoko wo kwiya isafuye wozana umugozi ukishira mu ijosi isora poreya umugabo apfuye wo kwiya ufushije umwana. Pasteur Kanamasha tibishoboka. Abasokuru n'abanzirishi ba n'abagabo b'isi sokuru saruhe gituma tabivuye gituma muzehe sokuru saruhende ataretse inozira ngo areke ngo acike intege ayireke nuko yararabuye. Hari uburyohe yayumvishemo, hari umuririmbo uvuze ngo nimeonja utamu wa Yesu. Kuragira ngo ni nko guhonja umutobe se cyangwa ejo y'isi inyange wo yihonje, ariko bwaca ukumva uburyohe bwayo burajabutse. Ariko uburyohe bwa Yesu ntawuze umuryaho ngo namara ngo wumve igihe kimwe ngo arabishe. Ntibibaho uwamaze kurya Yesu. Hari umurinzi bavuze ngo nimeambatana na Yesu sitarudi nyuma. Sema amen. Sitaki kumuacha. Twomuacha se kuwa amenifilia. Twomuacha kwe bivuga ngo Imana ishimwe ko tugira ibyago bene ibi byo kubura inshuti n'abavandimwe n'ababyeyi twaramenye Yesu. Amen. 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 Kandi hari igihe iyo tuatubwira abantu bene ibi ari ibyago byashikiye kuyu muvandimwe muzehe hano wabuze umuvandimwe. Twigeze kuja guhumuriza abarundi, nigeze kubi Burundi. Noneho ngo tumare kuhagera umugore umwe akaba yabuze muramukazi we. Noneho akaba yaratunze umwana wa musaza we, ariko yapfushije muramukazi we. Tuje iwabo kubahora burahoza nkuko twaje hano.
ngo tumare gushika turaririmba nuko uko abakristo nabataye data tera agakora ngo gatere kwa maduka abakristo ze tuzatuja kure iyo bateye agakorasi gatoya kera tubadufashwa kera tukaba tugiye mu mwuka kila safa tibiza bisaba ibintu uku kera twokwa amadufatwa kera muzehe akambabona mambo y'isiyo sifisha yiwi ibakure muzehe iwazagira gucyaga kera kababonye mwisho Timas yeme haleluya wa mugore amazararaka yari umugore utaremera Yesu yamagenda ho sentiri yamayicomora nono tubona habaye akavuyo teseme niki kibaye atuye umudamu karavuga ngo mwaje kubashinyagurira ati ntasoni ko muramukina ku mubyima tese kuberiki ati karabona muzina abona musa nk'abantu batatahuye ikintu cabaye turate nimba mushoboye kumubwira mu kirundi ni mumubwire ko twebwe twemeye Yesu zararangiye twarangije mu ijuru tubona Yesu niyo muramukazi wiwe yagiye none niyo mpamvu duteye kunezerwa nuko baramusobanurira baramubwira ati abakristo banezerewe bazaba bamera gutya nyine abona kuzumva amen 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 tukuzwe inshuti za muzehe abavandimwe be abana be barumuna be nagiye kubaheza guma hadatawe Imana ishimwe igira hino nyandake nanone Imana ishimwe n'abandi badamu kabangaye babumva babangu bonyeganyega ni muzi nk'abantu koko turabyegereza tugeze kangaye hano hari Imana hari impumye ko Imana nimpa twarahahudumiye tumaze kumva twarahafatishije kirere kimeze neza mwitonde muze musi keretse munaniro ariko ndi munaniro haleluya haleluya ngululuwe ya manda de yude hasanda kutangiti pindika kanga bamba belimu wengelero hostu watanda mikisengele endundaya tata teside mikise turanga bantu ugendeka haleluya haleluya mama haleluya duheze ndio tureke bahumbi haleluya haleluya nanje sinza nkunda kuvuga vuga nanone iyo nta jambo mfite ntago mvuga ariko kino kiriyo cyanejeje yeme ndabizi abana b'abakobwa bakunda basi ngewe mfusha papa nta nubwo navugaga ngo papa cyangwa ngo data nakaza mvuga ngo data nkumva ntago riri bumugereho neza data za gupfa naramukundaga yarankundaga bimwe ndashobora kuvuga bano bana nabonye mwaranegekaye papa wanyu muzamusanga haleluya nawe mama ukomere uyu mwana wo muri uru rugo yanshimishije atuongoza kwa neema anatosha ayatazama sama yupo pamoja nasi
mbanje gushima ise umwami wacu Yesu Kristo watubashishije kugera hano hantu uyu munsi. Izo ni imbaraga ze. Yarakoze data wo mu ijuru kubana natwe muri urugendo kuva tukiri hano kugenda muri Kenya kweza kuri uyu munsi tugarutse. Imana ishimwe. Hanyuma rero ndavuga amagambo magufi cyane bitewe n'umwanya kuko burije. Naje ubwanje ndarusha ariko musare bari bikijemo inanga. Nama numva nkaho ngiye nko muri sauna. Sinzi ukuntu byari bigenze. Nama numva nkaho twogeza nka saa 9. Ariko nyine nta kundi. Haleluya. Ndashima Imana kubw'uyu munsi n'indi minsi yatambutse mwabaye ahantu kuva ngira ngo ni kuwa mbere. Je nabakurikiye bukeye kuko nabyukaga saa 11 karyama saa 7 z'ijoro muri iyi minsi yose kugeza uyu munsi. Bivuga kuko nari mfite umwanya mutoya nanisigura. Hari abantu bantelefone ntafashe amatelefone yabo bitewe telefone zarabaye ama message yose novuga, ariko umutima wanje urazirikana neza ya buri wese. Haleluya. Ndashimira mwebwe mwese mwabaye ahantu. Simvuga ngo mwabaye wacu, mwabaye wanyu kuko n'umuvyeyi wacu twese, n'umuvandimwe, n'inshuti, mbese ingeri zose ndumva bamushamikiyeho. Buri wese wahagize contribution ye, Imana ibahereza umugisha. Tuzabona umwanya wo kubivuga. Ndashimira abo twabanye, mukecuru twazanye, Imana yaramukomeje. Nari mfite ubwoba bwinshi bwiwe, bwinshi cyane, ariko mbona ukuboko kw'Imana mwabibonye namwe arakomeye. Na hamwe na mushiki wanje twazanye nawe umunsi wa mbere nyine wari uremereye kuko abo twari kumwe nabibabwiye nije aho yararwariye mu bitaro byitwa Kenyatta, ntabwo muri Kenya barwaza. Noneho nagiye bampamwe mu gitondo ngezeyo nsanga yarangije,
bashaka kuntera nk'igipindi musare nk'umwana. Nambabwira umutima wanje urabizi kuko yarangije. Nimo umuntu yareke vuba gusa. Ngeze mu ndavuga ngo Mana, ubushake bwawe bwabaye uhabwa icubahiro. Kugeza uyu munsi umutima wanje urakomeye kandi urahumuritse. Namukundaga kandi nawe yankundaga, ariko hari ico nasabye Imana kandi Imana yarabyumvishije. Haleluya. Sinzi impamvu ngiye kubibabwira, reka nkivuge, ariko zakivuga bye ni munsi nabwo. Nigeze kugera igihe kimwe turi ahantu mu kiriyo, mbona abantu barababaye cyane. Noneho ndavuga ngo icompa kubera ibyishimo nagize muri ico kiriyo, twari Gisenyi ico gihe, nkabona nk'umuntu maraso yanje proche, umubyeyi cyangwa umwana cyangwa madame umwe akitaba Imana, nkareba ukuntu bizogenda. Nyine byaba bitewe n'amarangamutima yo kunezerwa mu ikanisa. Ariko ndashima data wo mu ijuru. Haleluya. Ni umuhanga. Ni umuhanga abantu b'Imana. Gutya ninjiye muri iyo sale ndi kumwe n'umuganga nyine wari kumpumuriza, numva indirimbo itibutsemo ire mu gakiza, igitero cyayo kivuga ngo uri Imana ikiranuka muri byose. Tivyayitunguye. Haleluya. Imana n'umukozi w'umuhanga. Yego. Ndabashimiye mwebwe mwese mwabaye aha n'ababaye muri Kenya, kandi babwiza ukuri habe nuworira nta mfane zirimo, nta nankepe, ariko biravuga ngo ntiturire nk'abadafite ibyiringiro. Turire ariko dufite ibyiringiro, turahumuritse kandi turakomeye. Data arahari mu bundi buryo, ufite aba bantu bangana gutya. Mu gitondo nabizaho twari turi, hari umugabo Bill Graham yaranditse, reka nico nsorezaho, yaranditse aravuga ngo hari ibintu bibiri biremereye, ngo n'urukundo n'urupfu. Ngo ariko ikiremereye kurusha ibindi byose ngo n'urukundo. Urukundo nirwo ruza rumara imbaraga z'urupfu. Turuzi kumwagize ni igikorwa cy'urukundo. Nukuvuga ngo uzambaraga z'urupfu zeyutse zamaze yava mwijima urashira. None ari mbabwiye ngo ubikije inanga, nama numva sinzi ukuntu rimwe nyine mutazabasha nko kwikomezwa, ngo none batavuga ngo mutabaye nk'akayayu ukagira guti, ariko nako numva mutima tweze Imana icubahiro. Haleluya. Ari indirimbo bari mukuririmba bavuga ngo Manuri mwiza ibihe nibihe. Hey! Wanasibiwe! Man, uri mwiza ibihe nibihe. Tomaso yagiye. Man uri mwiza. Abantu bavutse, man uri mwiza. Abantu baroge, man uri mwiza. Abantu bakora ibyaha, man uri mwiza. Muhumurike. Dufite Imana. Haleluya. Ibindi by'ubuhamya n'ibindi asandi kwa bakomeza kubibabwira. Jezo ugira buke bushoboka. Kandi murabizi kukoreje kuva umunsi ngira ngarwara kugeza uyu munsi twari kumwe. Ariko nibuke yamfite bungana nkagutya. Ariko nimukumva umutima wanje ushaka gusa ngo tunezererwe Imana. Haleluya. Nubwo mwarambiwe ndabizi, kandi mu bantu nanje barusha abo duherukana na tumamura kunari baye nkunanukaho n'amajoro menshi n'amanywa menshi no kutajya kwishi n'izuba ryo muri Kenya n'ubucafu bwo muri Kenya, ariko mu mutima harabyibushe. Haleluya. Abayumbe mwagize neza. Sinzi ukuntu barakwanyohereza nk'utuntu gutya twa bipe, katureba nka saa 7 ngiye kuryama, nkama numva umutima wanje uratuje. None ga rero zashimira abantu ndi munsi, uyu munsi yose ukubashimira, ariko mbaye mpantanze avance kuvuga ngo Mana ushimwe kuko nagusabye ngo uzampe kugira ngo dushingure muzehe mu gihugu. Imana ikaba yabyumvishije. Nubwo ari umubiri wagarutse, ariko niwe wagarutse. Aje gushingurwa, iwe azanagerana hano. Azagera hano mbere yuko aje hariya. Azinjira hariya muri saro kugira ngo ibindi bikorwa byose bivuga ngo byari bisa nk'ibindi nk'impungenge, ariko ndashimira n'abamfashije.
shimira by'umwihariko reka ariwe mvuga gusa ubu nyine zo namuvuga ubundi munsi Professeur Jean Jacques yamfashije mu buryo bushoboka. Twari kuzoza byenda nko kwa gatandatu kandi nkabona hano naho murasa nk'abari mu kiditi, ariko aramfasha kugira ngo uyu munsi na ambasade y'u Rwanda Imana ibahereze umugisha. Rero narimvuze ngo ndeke kurondogora, ariko wow, muze hano twitse iminota 2 gusa nuko nanje numvega ndaruhuse umutima wanje, nuko amagambo menshi ni numwe akubiye. Tunezererwa Imana, twishime, ibindi burya kandi kiza kinshimisha mukiriye Amusare Thomas ntabwirwa, kandi tutunezerwaga kubwiwe kuturanezererwa Imana. Nuko rwose mbabwije uko simbanezerwa ngo Thomas yagiye, kundanezererwa Imana kuko yakoze iby'ubushake bwayo. Naho ubundi se twese ntituratugenda, reka bitsi nanga bukeya tunezererwa